Menteri Ketenat Road Transport Bat Highways Unlitin Gadkari Henin Kasi Ulapli ke flyover Haga Jenglut ke Balai Sepak Kelur Tingka Halak Himpur Keri District Jongka Uttar Pradesh Lingba ke video conference. Kajingalangkan Hun Menteri Jongka Uttarkan balapanya dan Menteri Rangba Upush Kar Singh Dhami ulam menjur ya kajing penkrek na kebenta ke uniform civil code Haderadun Henin Kasi. Usembut Menteri Rangba Duk Jongka Fiji Ubiman Prasad ulapoi Hanong Bak Deli Henin kami na kebenta ke jingwan jengok ke Bashita Yau ke Jong-u ya kari India. Ke Meteorological Department kalaong bakala bendan ke jingtiat upertat bat kaleli mentakasi hagi benta syapang syatailam sepngi jongkari. Ke National Investigation Agency kalala ban khangla di kejaka kaput da ka bakurap ikitiar pen mensal kitiar siat bakitiar pen betai bat kalakem meru'ya ki badan ketiha kani kakam.